Evaluation booth. Cash investment. Anquino muritano kama winkuru neshando tinchenda kura ura na baby nquino muritano Anquino muritano kama winkuru neshando I would never ever leave you baby remember you one in a million Nei washishure bitekate ko byanzeni kundeiwe utariebwo kanjwanzia na mukazi ninyendeiwe abo abaktoreka batoretse baretse bayenda begite bijigana umurukundo twikikana karatse katkurora byanzate mbigurura Anquino muritano kama winkuru neshando tinchenda kura ura na baby nquino muritano Anquino muritano kama winkuru neshando I would never ever leave you baby remember you one in a million Nuri kasukari omtima onjo komunda Kao kachinzari ndikutanyitsa kasenjera Ituka wamboga supidi Naraba kabare mpaka ibanda Obo kunkubanza kuinde Pamya kabire nindona Anquino muritano kama winkuru neshando tinchenda kura ura na baby nquino muritano Anquino muritano kama winkuru neshando I would never ever leave you baby remember you one abishemwe mukama simwe kandi asimwe munonga karagaha naza kora nko kwabandi bakora naza Omwihanga ya Saudi Arabia amazina ndinamara Monesi narugaha nagenda kora kutwabene tugenda twaika aha twatemburuka omunyonyi twashuma amadara go kubanza hariho omushiki bakumweta Justin abanza ayemereraho kutwamazire twarabamu bacheckinga passport zitu bacheckinga twashohora heru twakutegereza twashohora heru aba company niho babere nibizira kuba nibije batubuza kabatugira mwija muri abana 38 undi jarahe tukaturi abantu abana binji twagamba buri omwe yagambeke twagamba ngo Justin twamusiga ehi twatemburukira nkanyine nashimu nawe yagamba ya Justin tukamanyine kubo bundi hine boss obundo owamutwara nazo wakarimu yagira ati Justin yayagizire ngo we nakututanga kugenda nanye nyemerera ngamba nti twamusiga ahi twasiga yemerire turugaha tugenda ka company twakireho amasimu bagatuyeho bamaze gatuyeho babanza apps zona bakora ki bazihamu kubazihiremu abamwe zagaruko tugumaho ba boss bija batwara abana babo nanye kuba amazire banta aha basi twarana tugenda mpaka mukasheshe tukatugire Omwihanga ya Saudi Arabia tugire kora tukatugendera company ya Jalo Jarejo eri Kampala ntinda Jalo Holding Company twamaze kufika boss wanje yahike simu yajinyaho kuyamazire kujinyaho bajyanyaho na passport byona babinyaho kunabere ndya simu yanga kora ki yayanga ugarukaho
nkiza kute omuntu akinsindikira nka message njireba konka nyonta kubasa kugigarakamo omuntu akitere simu ohora neshongorera hako hariho call box ha kidongo ohora eri heri kweshongorera watakajakire nyoti nkubasa gukora ki kujakira nagumera aho naye naguma mpunami kuna amazire hakahwire hebiro kabiri atandika kumbuza ngo waterireho abo wanyu nagamba ati nkabaterireho ati batere ninza kutere esimu negumane yanga nza kutere esimu yanga nyate esimu kankore ki kanjireke akansibaho mushangu go kugira ngo nyo ndiyo ni mukaka ngo atekeho wifi nyono nkajihurira no ko nyonkanta kujimanya wifi nyonkanta kumana omugashogwa wifi ni gusheki hati yaja ngo ndiyo ni mukaka kutaho ki wifi atabaja ngo nyonkanta kutera bakisindika message eje ngishoma onkanta kubasa kujya ngo nyonkore ki ngigaruke munsindike ngigarukemo ata bosa gumana sindiko o message ahasimu yanje byo kuntinisiriza asindika message yo kuntinisiriza kuyarugireho nkoko kuba no checkinga aha Google hati anyereka ngo nyona twakora information ya Justin ati kwihobwe yagumana yashangamu na app za Bible yashangamu nyine mu radio akuba arihe namba yo ya studio yo mu studio ina bien savingire aza eri kureta izina ya TV West hati kuyamara yambatiza nyundo w'amahurire shayo nagumana ngamba ndyo w'amahurire hati nayebuza ndyo w'amahurire kuba nashangame kintecho hati nyebuza anyundo w'amahurire nta hati atandika kugumana ngira ngo nyowe ndyo w'amahurire ndyo w'amakuru hati boss nyote namucenga gumana nampanyiza sindika message zo kuntinisiriza gumana ntinisiriza asindika kuza kuri asimu ndi anantinisiriza hati omushiri wanje kuyabasindika nka message akasindika kagamba ko kugira ngo last send today hati kindetera obwoba omutima hati zo barimwe yija yayikarakasa yayomba munonga omunju yayomba ata ebintu ebyo tamanyirire ebyo kuyomba kandi akabahirira kugira nkana akora munonga yagira ngo ndeke gukora omuchara yayomba chamuyombesa munongo mwazo bihirira muno kuyomba no kurwa no munju yabo nareba ngo rutaro gwarga hari nyo naguruko munju nakora ki nayiruka akuba na esimu bakabata kubasa kujimpa na za police twakira police eshonga yo najigamba twashuba twagaruka yo wa boss akuba neshonga ejo nkajigamba akuba police kubamburize wate mweno wanyu wate wahina bwamanyise ngo kahika ntinyo nesimu tinkateraga ntesimene boss tinkuma okuyaje connect ngira yeye nyowe tinkubasa kutera njya police yamugira ogo mwana ikire mureka akore ki agende aterera abo bamanye ngo ari kuna abaterireho abamwe batandika kumbuza ngo ukabagizire ngo ukabagize ngo Nkatoroka muju wagenda buri kimwe cyona wakisigamo wa boss to kiriyo niho nagirire ntikozere ki indiyo konko kututizibwa kwabo kutuntizibwa ukora ukutinisiribwa kwabo kutinisiribwa umunju wezo kutinisiribwa kwabo kutinisiribwa kusinchanka message akwereka ngo torigaraka wanyu Uganda kandi cyakuri boss to kumusinga nehiwo kukora ki to kubasa kusinga boss wawe echo cyo to kubasa kuchikora ngo singe boss atagumana na sindika message Uganda oherabire torigaraka kuba kureba Uganda
aguma nangira ngo akije umuntu ngo nyone muteganisa wifi bahika kuterera abanyabuzare ba nyone mbashaba wifi nyono mugashogwa wifi nkanta kugumanya tukaturi Jida kari aho mutahone ya Jida nibamwita ari Abdurrahman hati kuba amazire aho hose maguma nayanga kugitaho ko yarugira haguma sindikira message angira ngo kirungi tokashowize audio yona embere kuzo mu Uganda naye buza abantu ubwo muntu ori serious kugira kinte kiwankora umuntu takashowize audio yona bariyone bambuza ngo no wa boss ndiyo konka omushironje kuyabera sindika message uranashekera count man amara nsindikira message atayamwe count man akuba akaji esime yanje akaji connecting weye buri kintu cyo nakaconnecting weye akuba hariho no mu bansindikire message yakanyereka ngo message yija kunkanyo yote ndakore ki tindareba senteze za airtime yampanyiza yajati we bare no kunyongerera aha data ece kintu kikanyizya cyankora kubinara yanye no kunyigirisirizibwa umuntu ariyo nakujya ngo torigaraka wanyu ece kintu nkarana kinshasha mununga hati ejo nabihunama wabo rikuriya no botine bugambira kuba no gumo hunami nyonga ntabagarakamo omukaza atera mbeherera ngunyonisha aba wifi yayika kungambira owabahara babo yantwara no wabo hagira biyagamba yo nyowe ndi maraya akuba babe basindika message bakabari bingi kandi bakabari bingi konka nyonta kubasa kuzigaraka mu mushiro ya kasindika banyanyaza basindika nabandi basindika message zija nyingi nabanywani banje buto aba company buto bagenzere nabo basindika message bambuza baby oshoka ikayoje kawabuzire kotagambo kabachi okabachi nangwa nomwe hababire bankwasireho omukuza kugenda nka Frank yargo yambuza okabachi woine namba ya boss jimpereze hatiristo bundi nkagamba nawe hona shibo kagenda sindika message togarakamu ariho munyanyazo ndijo nabera masindi yambuza ajya hati nkiwe tukoze se app yo kurango tukufuna nkanta kubasa kugarakamu kandi akikubuza basagira ati atogo muntu yakubuza kibuzo ati mbweno hati no koza sa app kureba ngo wabafuna orebe binte byakora byona nibikunyigisiriza munonga zo baremwe yanje ati noza kora weeks noja kora amezi 28 wagamba omushango niguza kuba guryo wa princess naye buza ogo ni mushango cyo gukunto wa princess uko jangu niyo amahurire ni bantu ra Justin abana bona groupe yitu agenzire abagambere tukatugi anangwa nabagambere mununga bakabari yabana bana kashi akakoze se kintu cha Justin nyonga sindikama gogo nkasindika amakuru ga Justin nyondyo munyamakuru okushanga abanyamakuru akashanga nyinemu nkase vigireme namba yo munyamakuru hari mu Go TV na birenshabiraho hari mu Bible buri kiraka bansindikira message ababona bunkushaba nabo nababona abanyamakuru abonkora nabo banyambe hakuba bakaba ati banyambe bwe esimu ekene beta itakubasa kurabamo ati ndebe kinte cyo kunyigiriza ubwo mu njomwe ndeba nkwenyine hariho mission yo kwitibwa njere yibaye banturugunyamo no manyo muntu kusindikira message ariyo munyabuzare wawe abamwe bari angwa nabamwe n'abantu bakuyamba ha company okuterwa nkijanga naterwa ha muheru nija naterwa ho bwanyuma je kintu kikanshasha mununga uriyo nokora izoba rimwe umukazi ijanye shongorera eceshongoro mukazi wa boss ari kunyeshongo eceshongoro cyo kundabe ninsibo rabo muka
naye buza nimbasanta kusibura bomuka ndiyo ninkora ndyo munju yawe aza nkasibura bomuka yazaho yakinyeshungurira ukunda bene sibura mama namara mama ayamwe namara I am dead bye bye ayamwe namara my brother I am died bye bye ecyo kintu kikanshasha mununga nagira ubwoba hata kahwireho biro akareto rukoba oro rubakombe bozeze bako pimisenju yarumpima yampima aha muheraho nogira ngo cyakuratiro kikakiriki nkagira ubwoba umukazi yambeherera yakakutera unyoni yimishaba wifi naye buzaba hinkanga mbere mirundi nkejo nkebiri yonka kandi aribo bakumporusa kuba neshaheje nesimu kamara naji yaho bayoni bateresimu bashangetariho nkiba nagitireho mpurira message zonka abana bansindikira apps ze bijeshongoro na apps zo kushaba bargoho bajeta ngo nyowe nimbaretera haramu mujyabo mwe nababona bakumtsindikira app yo kushaba banyambe wari umuntu yagambira ngo bakuyambe iwe ha pahono teka cye akimara ngo ninye ndi kureta amahurire aga Justin okusayininga bakanja nsayininga rutu yo berwa semirundi 3 irutu yo kubanza akanjira nsayininga akagira mpandike ya bikabye bigambo yoro harabo ngo mpandika amazina ganje asimu namujya amazina ganje no ndagachi kono gwamanya habwo ncho rukwenda ngahandike musimu namujya nti nyowe hati okuhandiko kwanje kuhire sigizo kirininga sigizo kora konke byo kuhandika amasimu tinchi byenda ogundo murundi isha yagira ngo twereke nkoko kuhandika okuba kuhandika ebigambo byo wanyu konka nkireba ngo ari ya mutego kwenda ngukoreshi signing ogwa kashatu akangambara amazima garigo yangira ngo signing nayanga yayomba namujanja ngo signing nayanga nambuza ni kusayiningira nti nakusayininga ni tuza police ntwara ha office tugende signing manya kinkukora ekinkusayiningira ati kandi wagarra police omuju yanje nti buzima nitekwa garkama kinte cyo kusayininga ndakubanka sa office nitukimangu ntuba tusayiningira emyaka 2 abwo ncho rukwenda tusayininga rukaru harabu nanya nayanga yangira ati nkutero mu rujungu namugira nta okusayininga nkaheza kwihobwo mukazi yantuntuza umukazi omuju yantuntuza yantwara muka kasasiro uko bamwe ukibona nkaho uhakore mirimo kuri tari byo kugira ngo nobasa no kusitama ukibona ukore mirimo umwana oba yashesha nko umpampa oyine kumuhindura kunabe ni muhindura akija yantamburira hanabero ngo I love you namara naye buzo umuntu no mukundo toriyo no murinya ariyo no mutamburiraho ati naye buza niki namante kwenyine eki no bariyo nibangambera ngo tindigarakayo no bari nibantinisiriza ngo tindifuna na 10 agarahanga njyo mucyo kwitibwa nkaruga omu Uganda aho ntakagarukira mu Uganda kunarebire cyarenga neco kumpimo rukoba cyarenga ngashara magezi gona nagaruka police kunashira police nangwa akamazire kunkora kubi akankora kubi nkagenda nangwa nabaruka no kugenda nkaninjwa no kujwa nyine bitambara nkujwa naki kuna amazire naika police na bambuza na kanimbaraga ki ebitambara tendagambire ebitambara binajweriremu nka police nabereka bamuterere simu namuterere simu
yananka ibija bambuza namara niki wana boss what program kamugira ntebi ndebire tinkubasagarukayo mama akaba akanyita ntakuba ekinareba tinkubasa angarure nkahi owitu Uganda kuyamazire niho yagira ati ogwo muntu anduhize wifi yakoze se kigambo cha wifi nyone mushaba wifi kandi kindi ngunu amakani go gande mesama kago wanje nimba ninyenda ntahe mbambe ndeba bomuka kandi nyona wifi mbe mazire wiki zembe namara yo mbe mazire wiki makamaze wiki emwene nebiro ndiyo ninkweza wiki sibiri konka ekinarebire ho abyecho mbire ndugire yo ndwire nkahika office ndwire ndi kwenyiga bwenyigi na office bakandeba nabashobera mbire ntakurya ntakunywa ahabwe mbere yimbire ndi kunyaro musayi ndi kwiruko musayo munyindo ndi gushesha nareba nti kwenyine nagwa kuna amazire nho nabene imburuza madam nambuza madam wa office madam Safina boss akandeta office yaleta yabaha passport yajiba yanyereka ngo tachenda mwana nkatachenda nkore niho nayemerire nkambuza nyoni zagumanta tinyine na 10 tinyine chokogesa hano aha hostera aha tinyine chokogesa tinyine chokurya hati nyoni zagoma hano mumubuze echaranshariremo oba mpinduze ndonde ndijenju nkore oba ngarrayo anyihire mechi chimu kuna abendya unkanchakale ndeba madamu yatweta tukuza kujemesa covid madamu yangira ati bossa yanjire nayenda ngokore ki otahe madamu Safina wa office atazengo tahe nte madamu Safina nakora kampani aho ayiniho nabatahibe banyeta za kujemesa covid aho mwirwaro aho twagenze tugire kujemesa covid twarugayo bajya nkunyica kare nitugenda kuna amazire niho nabene nkora ki ninterera omushijo wanje ndi ku mujyango ansindikire sente eziranye hanyonyi eziranye intebe twaho twansimbora shaha mwinda kasi niho twansimbora tukatembe nyonyi tukagenda na driver yatukoze yaturabya hara yiba kucebera za passport ne yiba kuthera na keji eya ticket bazi tuha yatugambira hi turatembe ne shazi kaziriho tutemba tugenda konka omunyonye yo kubanza mpurira bakurange berango omukozi wabo habudurumani akuba company kuyarebire yasharira magezi gona okunda akore ki okunda agaruke omu Uganda nija rubabe ninyija mpurira birango omukozi wa Budurumani konka amazina bakuranga gandi twija twarara Madina tushanga yebirango era nibyebyo twija tutemba mukasheshe tucebera tutembe nyonye ya kabiri bija bakijana barondera amazina gandi abandi charity kutwizira twatambuyire turi hi kwikamu hi turi kurumba Uganda hati ngo bacebera passport number ngo bareba amazina aganje nyowe timbifa wonje anti ndugire kuriya ogo mushango gunkubanya nkozire ogo bataranjurire office bakagunyanjurira ogo ni mushango ki ntogwe tinkaza gukora ki kugukurata nyungumiza mukora ki nyija konko kwija kwanje kubire kugumire kandi abana bari kuriya bantumwe mukwate shara yamani abana bari kubona abana bari kuronda nko kubaragaruke kubuzire abana aha office
noreba mwana ngo yargo wa boss ngo bamutegire ishoki ore yarga yahina kahuji oreba umwana ngo yazo wa boss akugira ngo ahine birene bimukozesa mbwe nani shaba ngo sindike shara nyo kwijo kwanje zibe zigeshara kuba nyo shabire mbe ni shaba ya de apps zo kushaba kazintura konka okushaba nakwe ni kurungi niko akana tujya na ruga side ngo no uri kwikambarara tinko manye cweka cyo wabo konka bakandi bamwita kuri bakanya Justin niho yaburiraho kandi abagambire no boss yabenanyegura tukatujya abana bingi nangwa na muno agambere munonga kare na ruga Sharif ndisha kare nazuwa Karim ndisha ari Madrid hati aho nakireba hari abana bunarebereho omwe nkasigaho Sharif nawe ngo akakayo byamushobaho hariho ndijo mushiki izina ryejyanyeba nawe ngo akakayo bamwa boss we ikirungi we teragire kumuturuganya kamwanga ngo akana yendo musiramu abana bakaba bariho kabatebezaho aha hostel abana kare mbwenu tinka kubiha ekiri hariya no ikawotebeza yawe unkabanje baka abandebere abana bakane barira kandi nsimaho na madam Safina akafayo munongo wa boss wanje akuba kabanterere simu ambuza nakora company ne ya jalo no jango nantizine ni damam amagara ganje gino buzibu akuba muto gwanje nimpura tiguri nomu nimpsesha njira nkakahuje ninza kushesha nshesho musayi amagara ganje ni mabi akuba ndi kurugana ha office bakani bareba ngo ni mabi nkabandi kubi kandi kubi mununga era namagara ganje tiga katererire nimpura ndi kubi era mbwenu ndi kubi kare mbwenu abana bari kuri no kwate eshara zamani no kubashabira akuba hariya tikugira ngo buri omwe nareberero mukoze kikumara abamwe ni bahikaye go toka amabatomera konka abana bingi nabo kubona nyo ngene toka mbuza embera yo kushemererwa tinkukimanya akuba nyowe tinkukimanya akuba nyowe hariho nundi jo mushaka bashyiraho office ngo boss agire kusimuka shanga boss na amutegera ishoke amishogeye tiga kweza akuba nyowe nindeba entwazibwa bintwazibwa muhariya ekizibe hikiri Kadama takubasa kuhoza na boss ngo bakuhurira eco tikubasika nakutahe kintu bukoreka ngo cyayishirizibwa nyo bansibireho bwa maraya ababene basindika message babere bari bingi no makusindika message omuntu atakugarakamo bayone baba bari bingi mununga bariko ndakumanya kweri konka bagume nangwa n'aba company za kunuya basindika abana bagume bafeyo bamanye ekikugendo misho aha abana abo aha kuba nyowe ekindebire n'amagara ganje tinkumanya yagarije no kutereraga kagazo mu buteka nimpurira amagara ganje gare mabi hakuba wari anko muntu batakubara mukabuntu na office yakuri notera bagira ngo gumisirize ugumeyo konka abana aha hostel bariho bijure nibingi abaremiriwe n'abamwe bariyo ni baronda ko kubaragaruke kunu kubuzire kuruza kuronda visa bakaza kuronda air ticket uzi sente zibaburire icyo kurya noye yiya ebintu byakuri birya higuru yowe mbwene
nimo bane murya konka okurya kuri kuti hati mwarya omwizoba sha mwajya nkashanka nka mushanje 8 mwija mwagaruka mwarya shayitano gwekiro ataho mpo weza tikikumara kandi mani murya emereta kuba kwato munda ahasigare kikora numunywa mizi nsi yakuri no kunywa mizi wotanyura mizi to kubasa kubaho konka ekindebire nyawa kuteka koza hero ekinte kindebireyo buriyo mwanya no mugishagwe konka nye ekindebire kibire kitari kirungi akuba wareba nyoncho nzenti nintekwa kugamba habwe shonga ware omuntu bose wari kujya ngo kirungi tokashowiza na Saud eri kuzo Omwihanga ryawe ekikubani kikuratiraho nikiba kiriki ngo tokashowize Saud embi eyari yo nakukora kandi hari nono mutina akubentoze rero kuba noreba ngo muntu hine ecyariho uyanga kugamba ebinani ngamba nibyo byo nicyo kushaba kuba nimporera amagara ganje gari mabi mununga amagara ganje ni mabi kandi kuri mbenta kubasa kukigambira omuntu era nizobe jyabe nankirizamu akande kuraho Kakye ha WhatsApp nkagambira he mirundi yeri mingi emirundi nkebiri ngeshatu akuba kuyabende kuramu nkizagamba weza nkandonda neki ndagarukemo omuntu owakora ki owagamba nanye kimburira omuntu kugumana ahabwo kutina gumana kusindikira message torifuna na 10 kandi kwenyinore yango namazima ahakuba utokubasa kutera izoba rimwe akasacinga aha namba jeje inabenyine je yaberemu TV West kiya sacingire kara yandetera amazina abiri agaba kora ready yaho nayebuza ati we yafunata niho yabe nanja ababona abo kushaba nabo abona abokora naba makuru bakuyambe ninza kuri kubara kuyambe abona abakusindikira app zo kushaba ababo nyine mu app zabo eza TV ezo kushabiraho ninyenda bakuyambe konka nindeba ngo mukama anyambire nibanyamba ndebe ngo nibinyamba akuba kuri ntashabire je shara iwono makwijana esimu kashara munajiyaho najibika kubeketanyinire mugasho kajibika ketanyinire mugasho abo kupapa ba papa akubokorera bambuza bamwe na hati mbentino muntu unani mbasa no kuterera tariho umuntu nkubasa kuterera akubesimu ekazo mikono yabo niyo nibyebe nani ngamba kwateshara ndishabo buhabuzi batuhabure naba bariyo ni bagenda mbwenu muriyo mugendo umuriro akuba bana bingi bariyo ni barondo kubarayagaruke kubuzire ebigambo byanje nibyebyo